AMOS MAWIRA niwe MUKARIRI umwerukire utongoria wa biashara mabikibiki ntere cia tharakanithi MAWIRA athuritwe kujukia kanya ka WILLYS MUGAMBI uria engi maishi ta KIRAKU o WATEERE UTUURO wa BWAWE akirikanaga kurathwo ni polisi maandamano ni ntere cia AJUKA MAWIRA gwatite kura 21 o ende Royford atipingetwe kuthie na mbere kugwatirira giti kia mwandiki munene Samuel Gaishima neonerete ithurano ino na gatumenyithie nkuruki. Kithurano gya kiama kia AJUKITIE Abodaboda kaunti ya Tharakanithi kira kiruthiritwe obichini ya kamishna wa kaunti Muchi wa Kathona kiambite guchererwa kwa mathaa nuntu bwa akiama baichigo bunge kia Tharaka kurega kuja kithurano ni giku bakiuga ati ibakuri na kiatho kingi kinene kira bakubatiri kwigwa bari ntere inu cia Tharaka amwe na ugu munene kirigia uranwe abisa wa kaunti wa biama bia kuiga muthithu na thiete mbere gutongoria uthurani bobo nyuma ya gutara delegate bakuma ichigo bunge bia Chuka na Mara na ona ibakugana ichunche bire kwa bithatu bia delegate bonthe baraba kwirigiritwe kuringana na katiba ya kiama eku kia AJUKITIE Abodaboda. AMOS MAWIRA kuma Chuka noe athuritwe mukaririgite wa imbia wa kiama eki kujukia bantu a WILLYS MUGAMBI KIRAKU ora auragirwe na risasi agichugia kuwereria maandamano Muchi wa Chuka. Royford munene kuma Mara ajukia kia mwandiki munene noe Evans Kinoti kuma Tharaka atare ogwogu athurwa mugaigi kigina. Vice Chairman ni Alex Motuma from Mara. Vice Secretary ni Dennis Murangiri from Chuka. Discipline Master ni David Mugao from Tharaka. Nengo sokedia members mala mandula nkatho nitukugwata na njala tutethie sector ya bonda na nkame gwatirira na nkagwatithania constituency inu cionde ithatu. Riu ndiromba boda sector iendelee na nkorwe yu ya kugwatanira nontu nitukwenda kurugura obisi na nitukwenda gutetheria ndaka cietu na mashinani na stages cionde kumba kwi register kulotha licenses. Mukaririgite ujo wa imbia augite ati akathingatira igamba rikonie ikuwe KIRAKU tigira ati haki ikuonekana. Nkinya baunda ali ni narumirite igamba riu wega na riu kiria kirivo ni koti iratiragia ni tuthiite maita mana riu wa koti igitiragia na kini kuma mundi ni tukuthie twambiria kurirumira na capacity ya chairman wa Tharakanithi. Noe DCC wa sub-county ya Igamba Ng'ombe Julius To ora akujirite kithurano giki bantuni akamishna wa county na peja nite wirane bakurutaniria wira na AJUKITIE Abodaboda gutigira ati kuri na ukaria bukugana kiri AJUKITIE Ababongwa amwe na abiria bago. Sekta ya bodaboda tunasaidiana nao kabisa kwa maneno ya security. Wanajua wanaweza kubeba mtu, wanaweza kubeba mhalifu, hata hao wenyewe sometimes they are victims. So lazima hao waangalifu wakati wanafanya biashara zao, lakini hao ndio wanaleta habari. Kama kuna any issue concerning security, hao ndio wako na wananchi kwa mashinani. Lazima walete habari tushirikiane pamoja. A delegate barabadhuranite nabo ibaona ni itigikeno kumania na bura kithurano eki kiruthitwe. Kuringana na bura twathurana ni tukona riu sector yetu ya boda ikathi kuringana na bura twendaga ikara na mwathani mwega nontu ni bwetirite gite nene omndi mwathani ukinyaniria mawaya metu na nkona kithurano msuri ana baba takuriogo batunjweni turute wira bantu amwe. Ni tukumenya twe sector ya boda we are well represented. No tutai nara turengira mateta metu tagetia mone turakintha ino enkomeatia mone kuna secretary general no. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.